Egerana wangu, egerana twirire umuziki wangu. Salut les dames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Moi dans ma part, mes neza cyane. Aujourd'hui nabazani ibintu byabe n'ingene kwa kuninye the house. J'espère que vous allez très bien. Tumadushimira Imana tunamshukuru Mwenyezi Mungu inshallah alhamdulillah. Yeah. J'espère que tugiye kurana na baba type bavuga ati kwa kundi egerayo wangu, murababona cyane gose. Moi dans ma part, mes neza ibintu bigiye kumera neza cyane. Ciao. Egerana wangu, egerana twirire umuziki wangu. Ubuheruka umugenzi wacu so yarari ni yari yafatiriwe gati nyene yagiye kubahereza ibindi bintu handi hantu nyene mu yandi manoze yandi makamine nyene. Jewe akazina kanje bakawita Mufasa Rastamani ku kazina k'ubuhanzi akazina k'abavyeyi bakamwita Cinitse Yohani n'abavuka mu ntara Muyinga. Hano ndakora mu gisagara cya Bujumbura kandi meze neza cyane. Dusanzwe turi batatu kubera ikiduhuza ni kimwe na karanga. Twebwe musanzwe dukora ibikorwa by'akaranga. Ibicurangisho ni ibicurangisho by'akaranga biranga karanga ka kera kahise, ari naco tubwiriza urugwaruka kugira ngo guze gwibuka ukuntu kera habayeho canke harabaye abakunze guca imigani myinshi harabaye ntirikabapimbwa n'ibindi inka n'ingoma birakira. Nivyo vyivyo rero uno munsi turimo turababwira kugira ngo bajye bibuka karanga ka kera n'aho tugeze uno munsi. Hari igihe dushobora kuba turi batatu iyo twahuye ariko ko tuba mu makaritiye atandukanye, hari igihe tuburana ugasanga ni babiri cyangwa umwe, ariko twese dukora ibikorwa bimwe. Ariko usanga turimo turakora mu makaritiye atandukanye ariko twese turimo turakora ibikorwa bimwe. Egerana twirire umuziki wangu. Egerana wangu twirire umuziki. Kandi ni wirakazi. Egerana twitamire umuziki wangu. Yobatangenge no mu mutima iyo manzwa. Ujya kwa wetwa na gahinda ngunutima wetwa na kabungu ubuzima burajyo yewe pesa mahuru ubuzima burajyo mubyewe ko mwe mucupa Mozekari yawe mozekari waramba baceka bagatondo barareketa komodoro bakareketa amositeri bakazifata nabyabiyeri bakabifata nababakemu bakabaresha komodoro bakabaresha icyo jambo warigaya yobatadrukenge no mu mutima iyo mandwara abyeyi ngera gateka kabana karibo kazoza kejo karibo batuba baganga ngera gateka kabana karibo batuba bakumirisa ngera gateka kabana karibo batuba bakumirisa ngera gateka kabana karibo batuba basurika ngera gateka kabana karibo batuharanira mahoro ngera gateka kabana karibo batuba Kingira gateka kabana karibo batuka marekesha Kingira gateka kabana karibo batosare tukigihugu Kingira gateka kabana icyo cyambo uwarikayo yobatadukenge no mu mutima iyo manze waracyase Izina ryacu ni ukuvuga akaranga kacu, ariko ijambo turimo turakoresha ni egerana twumve ibyiza by'akaranga.
Jeri twa Selecta man. Abavuki mwaro wangu. Nanje ni Kanga Boys. Wanivyo kiranga ruguru mu gishingano wangu. Ego mbyuka mu gatondo ndabanga mu gisagara nyene kumenya aba. Ego wangu. Kana ni muzo munda. Kana muzo ndakaze wangu. Egera na twirire muziki wangu. Wahendiye nkuko wangu. Kuma hame wangu. Yombekeseka tenokorutse akoseka ngendera mukumbura naramukumbuye amuvyeyi yavuze jambo sinogenda nariko toye namuzehe yariko Ahindura ingendo. ubuko wosoro n'amahera umwana uro nk'itutamira amaboko ngo aronke icyakora amahera ngo kumara masa. Ejyo jambo uwarigaya yoba tagira ubwenge no mu mutima iyo manzi bararaje. Abanyagihugu muhindura ingendo abanyeshuri mwese hindura ingendo mu babyeyi mwese mu bikorwa byose hindura ingendo. Iryo jambo Uwarigaya yoba tagira ubwenge no mu mutima iyo manzi bararaje. turabona bamusaba yuko yadufasha tukayisohora muri studio kandi turayisohora. Hariho abantu batwita abasazi minisiteri yuko turitahira cyangwa bagatubona batwabasazi rero za batwita abasazi kandi turabasazi ahubwo hariho abanyamakuru benshi bakunda kudukamera baradukamera bakadukamera ku buntu bagaca bajyana ku rubuga ngo nibanywara umugeni basaze mu kamera baza gutukamera gutukisha imbere y'inzego cyangwa y'abanyagihugu baza babyirekera Imana nishaka ibyo bikora ibaturabiri bahindura nabo nyine bayobozi. Twebwe ibyo dukora tubicisha mu karanga. Izi ndirimbo turirimba cyo dutamba tuzicisha mu karanga. Iyo turimo turabicisha mu karanga no kugira ngo aka kantu kumvirizwa n'abanyagihugu benshi kandi barakazi. N'umudiho wakura baryohera. No kubera ko bagiye kugacaza gutesha. Ibyo batubwira babisoma ku mbuga n'uciye ku mbuga usanga byanditse. Okay, uwo rero dukeneye akatwemeza nuko nagiye kutwambika ibara kandi tumaze kuba duhuye umujama nyine atubwira ati nimundere imbere dukore twumvirize ibyo mugendana kuvuga amatura aririmba tumaze kuririmba tubona ibintu neza ngo mu nyuma nyine niho hageze igihe twe turamubarira ati none ko tubona biko muradukomera bizagenda gute amuga ati aratubwira ko aza kuducorera kuturyohera atumaze guheza yaraducorera nyine ndamuhera makeya nyine ashobora kudutepera mugabo ibyo kudushyira ku rubuga ntabwo bari bavuganye twebwe agiye kudushyira ku rubuga tutabivuganye aca twita abasazi twebwe nawe twita abasazi ni turabasazi nimba bari umusazi twebwe ni turabasazi nicyo twiyamirije ko gukoresha umwanya mu kwanduza abantu
kazi kabo twe ntabwo turabasazi namba wanga ahubwo nawe yindi TV nayo hariho TV heruka Sauda TV nayo nyene rwa kutwandika ko twengo twapfuye ko twapfuye duciye mu batubwira ngo none ko tubona mwapfuye none ngo bimeze gute uvuga rero twebere ko mu batu batwambika barako batwambika ibara batubeseraho Imana iratubona neza twitore none bareka kutumara amaza wangu twebwe ivyo navyo tubwira aho igikomba ngo twabwiye ngo abapolisi ngo twabwiye abakoroneri ngo twabwiye twabwiye abakoroneri ngwagerayo ngo badufunze ibyo bintu byose turabyiyamirije bariko barabesha reko baratubeshera baduteranye n'inzego cyangwa baduteranye n'abandi bantu ntibaduteranye ahubwo gusa inzego nizirabe nakwe zidushikira zifate mu mugongo twe turashoboye kuvuga icyo twabasaba mwebwe murabona ibi dukora ni ukuvuga binezereza abantu benshi kandi aba bazana uko baba babishimye nimba babishimye rero bagende bavuga ivyo babonye mugandi bagenda bongere ko ibindi ngo twabonye ibiki ngo abasazi ibiki kubera abona dutamba no byo tutatamba babonye turimo turatamba rero ngo turabasazi kandi atuwe dushaka tutubaryohere nabo bagende baryohewe iki nico kibazana yonye turimo turatamba baraza bakareba agacaga navuga ngo turabasazi umusazi ukaterana amabuye aratanga wangu chabiramba bazawa ngo kwa barampibire ngo napfuye wangu Sauda TV wangu chabiramba bazawa kandi ngiyari selector mane wangu nibakora ibikorwa byabo nimba ari ngo baratera imbere nariko tumwe turakora kugira dutera imbere cyane gose nawe uzimana ikurishira icyo twamusaba yego nukudutera imbaraga inguvu ibikorwa byacu bikamamara bikaja imbere tukaronka wa muntu wakoronka icutamira nawe ukaronka icubikana y'amaboko akarogira gute akaronka icakora mu kwiyungunganya mu kazi rero tukaronka n'abandi bafanzi benshi badushigikira tukaronka n'abandi dukorana tukagwira tukagira groupe murafise abafana benshi turafise abafana benshi ariko mu bafana ntiturabona bashira ukuboko ngo barimo batwunganira ahubwo arimo baragwira n'abarimo baradutesha urubwa baducurika mu majambo twebwe tutazi abakunzi bacu mukomeze mudufata mu mugongo mudufashe guhasha no kugwanya abo bantu badutose kaza batwanduza baza baratubeshera wangu kandi baza baratubeshera wangu twapfuye wangu babahanuka ibintu muri kwari wangu kandi batuma bandakaza wangu reka ngo wanga gakura ngo abaga umutavu tuba turacari bato ariko turimo turaduga muba rimwe kutwanduza tumubwira ati dukorera iki kintu ntaco yodukorera mugashwe kugira ngo twese agaciro twarabikoze kugira ngo n'abantu babone ko dushoboye ibi ni bimwe mu vya mbere dushoboye numo nico tubereyeho no kugira ngo tubanezereze